Ubuzima ni bwiza mw'isi ni sawa ariko ubundi cyaka nticyari bwaherekeza ayaya yani kweli warahindutse samani ubuzima bwararyoshe bimeze neza kweli urasa neza dore oya mana cyo turarusha nawe umuntu amutagase kare gasha turatagase gusa ku mufuko ntacyo yego nacu twarakubise urabona giye twerukana twiga sasa yani kweli je naraje kwiga cyandagenda ariko wagumye ino je negumye ino mani kugira menyere ubuzima bwo mu gihugu iwacu mani bijya biragoye shamana nabirevye mbona kweli nta gihugu kiryoshe nk'iwanyu basi none mani ndafise ikibazo akabazo nyabaki sasa jewe kweli yani urabona ko navuyeyo ninjoro mvuga ejo je ninjoro narayenje sasa nabuze aho kuryama nasanze inzu aho yariri sasa barayisambuye none aho nza kuca bigenda gutyo samani cikwiri cyanyobeye na sinzi ko mwimoro nka mundatsa umunsi sinzi nanje mani muhira abashitsi bo ku rusengero niho bari bwoko association Shimira Imana yarabikemuye yo association Shimira Imana ni hotel yo we mote nujya n'umukozi hako vipi safi Imana meze neza kweli mani mbona avuga ni byiza bya association Shimira Imana ndamubwira ukuntu yatwubakiye amazu meza ndamubwira ati buraho uryama katakibazo ufise inoti umubwira ubwo je hano simbi abarakubwira ibyiza byawe abizi kundusha kubera ni wawe wari sawa nagowe kweli uyu nabara mengo namushasha muri quartier mugabo simushasha pera akasabongo kumbe ni mbaye ndagiye sawa asante sana rafiki tunaongea baadaye salama wewe none wa yani kweli jewe nafise ikibazo meruka kuza nijoro nijoro unabuze nagize muhira sasa sanga inzu yari hari yarabomotse none gushikiramwo none uwo mutipa mwiye ngo kwa Shimira Imana ngo byo bari sawa sinzi ngo bimeze gute yo akubwiye neza cyane tweraho ntugire ngo hari ikibazo na kimwogiye Shimira Imana hotel yarabikemuye kwe yamaze kubaka inzu nziza ngaha mu gisagari wacu aha niko niyo ndakaje je niyo nkora kweli rero wewe ntugire ikibazo ucuza ndakujana kugira ngo bace bakwakira neza fresh uze kuronka aho uruhukira mu mahoro nugire ikibazo hawashitse jamani asante sana rafiki nakwereke sawa abantu ni sawa kabisa aha rero urabona ugeze ngaha kweli umaze kubona inzu urayibona Shimira Imana Shimira Imana hotel urabona logo yayo anapendeza kweli urabona harimo igihugu cyacu harimo n'idarapo rero wewe ahantu hose wobona ni Facebook kweli yani imbaga mbuga zose wobona ukabona kijya kiro ucumenya ati Shimira Imana hotel rero ntugire ubwoba ngaha washitse aka wewe uvuye na kure haci imisi urabona harana hiri ya kera si yuko wewe rero tugende twagira muri rya muryango catubona umuntu aca kwakira asante sana pizza urabona rero twako twashenga hariya cyadubura muri uwo muryango avuye Tanzania sasangize ikibazo asanze muri wawe inzu y'ino bara rero cyewe nk'umukozi wo ngaha ndamuzana ngaha kugira ngo mumese mvuse mvuza je rero ndagiye guhindura impuzu we bama yaje nawe karibu ndumva wowe bari Kiswahili ego sasa kweli yani karibu rero muri Shimira Imana hotel ego murakoze cyane abafata ibyo mushaka byose urumva rafiki yani kabisa mimi natoka Tanzania nafika hapa Burundi nyumba yangu tu nafika nashangaa tu nyumba yangu iko wapi ikibazo wewe ntugire ikibazo ngaha washitse twakire ibyo ushaka byose ngaha hari amashambe hariho
Aya turafite na restaurant. Kweli. Ushaka kurara turakwakira, ushaka kuvuga ngo ushaka kuruhuka. Ndetse n'uba afise nk'ibintu ashaka kwikorera ko ari ahantu hatuje, ashaka kumwakira, akaza akikorera ibyiwe, akibandaniza ibintu bikamera neza. Ya. Rero ntugire ikibazo. Murakoze cyane. Uburyo n'ubwo ushaka kumara mwindwi ukwezi n'iminsi irenga ukwezi. Nta kibazo ngaha mwashima Imana Hotel. Nta kibazo kiba kigihari. Rero Rafiki, nukuri ndashimye cyane. Kubera jewe nawe n'umugenzi ndamubwira ivyanje. Jino naheruka kera sebwabona ibintu byiza nkuko ibintu byarabaye byiza cyane. Uyu muvyeyi kweri ico no mushimira yarakoze cyane. Hari abantu benshi ahantu nkayi wacu je naheruka kera iyi nyubako nayirevye numva yewe ndagira ubwoba sana ndareba ibintu navuga ati umuvyeyi yarakoze kubera narevye amatara hariya yaratanze inzu nziza rubaka ubu nta bibazo